Assalamu alaikum silvayɓe assistance humanitaire d'urgence haray kono andirɗon noon o valise ɗo ko valise fi jombugal alaji Kurawun Dalel. Donc haray himo no andirɗon noon harimo immi fi jombugol jiwo inneteɗon kanni kamen tonɓe haray ko on valise ɗon partenaire ɓe ɓen soduno meɗen halfinnomo donc hande min yahani valise on fi embarkugol mo o yaha laabe. Donc haray mi winday ɗo inde représentant amen wonɗon laabe inneteɓe ABD. Donc haray e nder on valise ɗon woni ko min soodi piiji fi jombirgol ngol jiwo. Donc e nder ɗum ɗon haray kala ko manki e fi jombungal ngal on tuma présidente amen o Mariam Touré o hollay on ko honnum e honnum manki fi vraiment no partenaire ɓe ɓen wawama wallitorde fi jama on tan kadi jama on feƴƴa no moƴƴiri no haniri non. Donc haray en kontay conci ɗin anden ko complet jelu woni ka nder valise. Donc haray hino ɗo un complet, deux complets, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 complet. Donc haray ko ɗum ɗo menen kadi min heɓi ko min moɓidiri ɗo tawo fi yahoygol bandirawo si min gayni bandirawo mamu ngaɗe haray min hewti laabe kadi min yaha dalen fi jomboygol kanni haray e hino seleliji ɗin e hino seleli on ɗum ɗon heɓike tapiyon no ɗo jikirwol no ɗo tiggaje ɗen vraiment haray e ɗiɗo kadi ko accompagna valise on e hino serviette on e hino sac on kadi haray meɗen préparé kadi mallette on parce que ɗon andi ko ma mallette on jokka valise on. Donc haray ko woni e nder on mallette e hino ɗo shampoing e hino nebban ɗan e hino nebban hoore donc e parfum e complet chaine. Donc haray ko ɗum ɗon min heɓi kañum kadi e teŋeji ɗin teŋeɗi 1 million heɓi fi mariage on. Donc haray meɗen tori kadi partenaire ɓe ɓen wallito men fi vraiment complétugol ko duwa kon fop fi mariage on. Haray min embarkay ɗum ɗo hewtoya laabe si Allah jaɓi. Présidente amen ɓe holloyay on kala ko manki e fi jama on aray en complétoyay ɗon fi no wawen yarugol kadi bandirawo no moƴƴiri no haniri no duwira noon parce que ɗon andi assistance humanitaire d'urgence si fokkiti bandira ɗum haray ko bandira foola hota ɓe woni yaade. Voilà donc ambalen valise on ha moƴƴa hara o tuuno yaali ka lawol. Haray représentant ɓe amen ɓen kadi ton laabe ɓe hendoy to valise on ɓe mara ha piiji ɗin timma gayni den e o mariage fewndiɗo mamu nga wonɗo e wadde e lendi si en gayni ɗon si Allah jaɓi en daray kadi no alaji kadi jombira kanni mo makko si Allah jaɓi. Voilà ɗo haray meɗen halfine partenaire ɓe ɓen fop meɗen remercie ɓe vraiment on est très content de tout ce qu'ils font pour nous, de tout ce qu'ils font pour les pauvres. C'est un acte humanitaire. Haray on jarama eɗen tori kadi ballal fi améliorugol kadi mariage on. Donc haray ko ɗum ɗo musidɓe min marno ko min holla on e nder o émission ɗo haray on jarama en joni si Allah jaɓi.